Irang manungda lakiba amadi logi wangmada paiba kusukulai sing district ki police station singda kulai paiba singna sinarakpa leptri Bisnupur gi SP da kulai kaya kusinarakrai amasung RPI Manipur State ki youth wing ama Delhi da hangdokrai naha singna politics ta yausinduna hana gi motlaba politics asi muthana ba honasi haina mahesho thongnaw jana phongdokrai Maya Mukurumzari adom imbrabasum back news ni ay Elizabeth na hauzi pungza si fawi maruba pausing miyam da pizari Irang manung da lakiba amadi logi wangmada paiba kusukulai sing district ki police station sing da kulai paiba sing na sinarakpa leptri ngasisu Bisnupur district manung chanba Fuwala village ki volunteer sing na Fuwala Peace Committee ki kuthang da Bisnupur gi SP da high explosive hand grenade ahum magazine yawpa country made sniper ama 12 bore pumpy action gun ama local met .32 pistol ama .32 gi maru ahum tear smoke cell tara nongmai makha kharagi kapayari ba maru kuntra nithoi head paka tara humdoi ahangba magazine ama khongub zura ani BP jacket tara nithoi iron plate manga baufeng radio set ahum baufeng charger ani kusinaraki Serasi ki chingamasung tampake district singi security force na thi bombagi thabak leptana jathaduna khusukulai fagat paleptri police ki phangba pauda technopal district ki more police station konba H Monzang village ki akoibada thi bombagi thabak chathabada detonator yawba kg manga makhairom lumba IED ma fit tara rom sangba pompi bomb ahum phagat pangamki Kangpopi amasung Technopal District tuwan ba mafam sing da logi wangmada tharamba popi pambi sing yanthatuna manghankrai Manipur Police ki fangba pawgi matung inna ngarang Kangpopi District ki Cycle Police Station konba Nafai Hill Range da logi wangmada lam eka kuntra mangarom da tharamba popi pambi sing yanthatuna manghanki popi pambi sing ando Forest Division Kangpopi SDM Kangpopi amasung Security Force sing yapun ba kangbu mana yanthatuna manghanki bani Amarom da thasi ka hokiba tangkun mari da Technopal District ki Technopal Police Station konba khudai laifam amasung khudai khulen Hill Range ki lam eka tara amadi lam eka kunrom da tharamba popi pambi sing yanthatuna manghanki popi pambi sing adu Forest Division Technopal SDM Technopal amasung Security Force sing yapun bakangbu mana yanthatuna manghanki bani Politics da ahong ba amadi awon ba purakpada naha singi yamna chawraba thogdang changi haina RPI Athwale gi National Secretary Mahesho Thongnauzam na hairi wafamasi New Delhi da leiba 11 Safdarzang Road ta pangthokiba RPI Manipur State ki Delhi Youth Wing sembagi thoram da phongdokibani thoramadu da Mahesho na makha taraduna chawkhat pa amadi afava lamdam ama oihanbada afava politics amadi afava politician leiba mathoktai achan mirai naidana miyam gidamak Manipur da Nova politics makhalama hongdoknaba mahaki maikaidigi honaba yaba thabak thoram sing hotnaduna lakli naha singna politics ta khongda ba haurakpa asi pukning thogat ngai ni loina na hanagi motlaba politics asi muthatuna anoba yawol ama puraknaba puna honaminasi haiki State Party Unit asigi nongna semkiba Delhi Youth Wing asigi President da Khumanthem Boris yauna thaupuba tara taru khankibaga loinana member chama henna join tawki loinana RPI Athwale gi National Secretary asuna member sing bulengyan amadi certificate khusin naduna taramna okhi Manipur dagi UAE da lakpa singbu taram matam khara leibagi khudong chaba pinaba Kanglei Sangai haina mingthonba guest house ama Dubai da hangdokrai guest house ase Dubai da leiba Manipuri macha singa pulaga hangdokhibani Kanglei Sangai Asman UAE ki convener Jotin Thokchom na phongdorpagi matung inna guest house asi maruaina Manipur dagi UAE da thabak thiba lakpa mioi singna thabak phangdringai matamda leiba yanabagi pandamda hangdokpani loinana thabak thiba lakliba mioi singda lamit tumit takpiba matau karamna thabak phangani interview karamna mayoknagani UAE gi rules and regulation chatnabina chingbasing mafam asida khanghangani hairi loinana Manipuri singna UAE da lakpa matamda Kanglei Sangai da pau fauroknaba hairakli Guwahati da ngarang digi chatharakiba Assam Summit 2.0 ngasi losinkhre
लोइसिल्लगनी चथरिबा समिट असदा सरुक यारिबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकरना कुमजा 2013 दगी हौरगा नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा बीजेपी गवर्नमेंट असना अवांग नोंपोक लमदंबु हेना चाउखथनबा अहेनबा मिटियंग चंगदुना लाकली इंडियाना एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट अमदी एक्ट फास्ट दा अहेनबा मिटियंग चंगदुना असमबु एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हब ओइनबा अहेनबा मिटियंग चंगली हाइकी समिट अदुदा यूनियन मिनिस्टर ना एशियन इंडिया की लेनारिबा मरी एशियन इंडिया इन गुड्स एग्रीमेंट सु रिव्यू सु तौखी समिट असदा सरुक याखिबा लेबासी तोगान तोगान प लेबाक सिंगदगी लाकपा एम्बेसडर जिंगना असम की होनबा कनबा अमदी हॉस्पिटैलिटी बु थागतखी पनबयावदी एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टर्स समिट असी ngarang प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुवाहाटी दा होदोखिबनी नुमित इनी चुपना चथगदब समिट असदा मिनिस्ट्रियल सेशन तरेट थीमेटिक सेशन तरा मरी लोइनना असम की इंडस्ट्रियल ग्रोथ अमदी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल उत्पा एग्जीबिशन अमसु पांगदोखी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज चथरखिबा महाकुंभ मेला ngasi शिवरात्रि नुमित असदा लोइसिलगनी ngasi लोइसिनबा नुमित असदा मसिंग यामलबा मियामना त्रिवेणी संगमदा अरोइबा ओइना इरुकनरी महाकुंभ की अरोइबा नुमित असदा थोखनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा सिक्योरिटी ना अकनबा सेक्शन थौरांगसिंग लौखटली लोइनना मेडिकल टीम फायर सर्विस याउना मरी लेनबा सिंगना खुदकी ओइबा थौदोकसिंग थोकलकपदा मतेंग पांगनबा सेम सादुना लेरी इंडियन रेलवेज नसु अखनबा ट्रेन 450 सर्विस तौहली पनबयावदी महाकुंभ असि जनवरी की 13 दगी चथरखिबनी मतंग सोइसदा ब्रेक मलौचगे ब्रेक मतुंगदा ब्रह्मा कुमारीज मणिपुरना एडिक्शन फ्री मणिपुर हाइबा वाखलोंदा महाशिव जयंती की थौरम पांगथोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगा तोंगान पे ई पावसिंग पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज मीटिंग तानलेबो नॉर्थ ईस्ट की अहान बोइना मणिपुर लेबा लीवर एंड गैस्ट्रो हॉस्पिटल ILDS ना अदोम तराम ओपचरी अखोई चेक्सिलबा एडवांस ओइरबा लाइंग पथाप असिबु अदोमना थाजब थंबीदुना हकचांग फबगी लंबीदा जंक्शन JJ School Gari Makhalekai Imphal gi academic session 2025-2026 asigi damak toddler class tagi hogduna class 8 faubagi admission form thajare pre primary mahiroi singi damak day care gi khudong chabasu thamjari hena akupa marol sing khangbining labasu school asidagi khangbigani mayam bomukana taram nokchari bulletin asi makha taba pau miyam da pizari प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरिया विश्वविद्यालय मणिपुर सेंदुना एडिक्शन फ्री मणिपुर हाइबा वाखलोंदा 34 सुबा महाशिव जयंती की थौरम पांगथोक्रे महाशिवरात्रि की थौरम असदा मयाई काबा चिंजा कटपा अमदी चाबगी चटनबी थादोक्सी हाइना ब्रह्म कुमारीज मणिपुर की सीनियर राजयोगा BK निर्मल साशिना थमलकली इम्फाल वेस्ट के मनुंग चन्ना फैदिंगादा लेबा ब्रह्म कुमारी पांगथोकपा थौरम अदुदा अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुप की प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबी लेमा इमा कैथल की पब्लिसिटी सेक्रेटरी पुइनबती कोनसम याउना मियोय क्याना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना निर्मलना मखाताना शिव जयंती नत्रगा शिवरात्रि हाइबा धर्म की ओइबा कुमहै असि भारत सिंहपु थुंगना अमदी मपा लेबा कयादसु चही खुदिंगी पांगथोकली ब्रह्म कुमारीज मणिपुर नसु नशा मोक भारत अभियान की मनुंग चन्ना एडिक्शन फ्री मणिपुर हाइबा वाखलोंदा थौरम असि पांगथोकली अदुबु लमदम असिदा चटनबी की मतुंग इन्ना शिवरात्रि निमित्ता गंजा कानी सगोल हिदाक नचिंगबा निसा खरा ईश्वरदा कसिन बदनतना थक्सिन चासिन बगलोइनना अहिंग तुमदना शिवरात्रि कुमहै पांगथोकपा असि तौहनिंगदे ईश्वर की मफमदा हईलई अमदी अथुमा हाउ कटलगा फत्तबा वाखल कलकपा मिहौबदगी थापना लेसी हाइना पाउजलकली याना पांगथोइबा शिवरात्रि की सेलिब्रेशन अदुम पांगथोकबदा कैसु अकाइबा लेते तौबदबो हारिबा निसासिंग सिदंग अखोइना ईश्वरगी मिंगदा कटपा थकपा चाबदा अखोइ खरसा तिंबिगनु अदुगी मुहुत्ता अखोइगी इसागी मनुंगदा लेबा फत्तबा हैनबी हैबिट असाउबा कलपा मिहौबा हदि फत्तबा हैनबी वाखन मयाम लेरिबा दगी निसा चाबगी इसादसु सोअनबा पैसासु अरेमदा तिंगनबा इमुंगसु शांति पीदबा समाजदा अकाइबा ओइबा निसासिंग सिगतंग अखोइना शिवरात्रि नुमिसिदा ईश्वरदा थवाई खुदिमकी इपावरिबा ईश्वरदुदा नुमितुदा अखोइना कथोपियो हाइबा सि कथोरा कांददी अखोइ इसासु अफबा म ओइरानी अदुगा आइना मरम ओइरगा सोसाइटी समाजदसु करिगुम्बा अफबा खरा अदुम तौबा ngамंगनी हाइबगी अदुगी थीम पांथोक सबद
Yelhau masana kansi amadi yokhasi haiba wakhalonda sanaroi singi numit Bisnupur district asu ngarang pangthokhi. Yelhau masana yokhat loop na senduna ningthokongda leiba Mangol Nganbi College ki playground amadi indoor stadium da chathakiba thoram adugi manung channa mukna masana amadi thauri chingbigi athoi hen sutanakhi. Mukna amadi thauri chingnabida mako mathang takraba singda mana piduna pukning thawatki. Brahmapur Holy Dalgi member ahumda Manipur State Kala Academy Award lisingani kunithoigi mana pirakpada dalasina nungaiwa madi harauba fongdorakli. Manipur State Kala Academy Award lisingani kunithoigi mana fanglakraba member ahum adudi Aribam J Chandra Sharma, Kaisam Jadumani Singh amadi Tekcham Rameshwar Singh ni. Hauzi sanabagi pauda Indian Super League ki ngasi sanagadaba match sa East Bengal amadi Hyderabad FC anina lamba tongnaragani. Hariba match sa ngasi numidang pung 3:30 taba matamda Kolkata gi Sol Lake Stadium da sanagadabani. Chathariba league asigi ngarang sanakiba match sa Bengaluru FC na Chennai FC bu Panjal amasino da maithiba pikrai. Chathariba league asigi hauzik leiriba point table da Mohan Bagan na point yangkhaini thoi fangduna hanba Gawa amadi Jamshedpur na point nifu nithoi amadi kuntra tare fangduna anishiba amadi ahum shiba position da leiri. Numit nini chupna chatharakpa hanba district level taekwondo championship lisingani kunga manga loishinkrai. Championship adu Bisnupur District Taekwondo Association sinduna Mangol Nganbi College ki indoor hall da chatharakibani. Championship loishinbagi thoramatu da Bisnupur District Youth Affairs and Sports Officer Y Ibei mayauna miyoi kyana sarukyakhi. Sanaroi chahum romna athoi hen tanakiba championship suda Real Taekwondo Academy Nambol na first runner up amadi Ningthau Khong Taekwondo Academy na runners up takhi. Aroibada bulletin asig headlines amukhanna miyamda thamjari. Irang manungda lakhiba amadi loki wangmada paiba kusugulai sing district ki police station singda kulai paiba singna sinarakpa lepri Bisnupur gi SP da kulai kaya kusinarakrai. Amasung RPI Manipur State ki youth wing ama Delhi da hangdokrai naha singna politics se yausanduna hanagi motlaba politics ase muthana bohana si haina Maheshwar Thongauzam na phongdokrai. Matang soisida bulletin na solution jare Manipur amasung malim gi tongan ba mafam sing da thokli bai pau sing da ma impact ni sumit yang tan lebi.